Siguiente tanda de senior masculino: Bermeo C, calle 1, Isuncha C, calle 2, Guecho B, calle 3, Arcote, calle 4 y Siervena C, calle 5, a salida. ¡Vamos, Guecho! ¡Vamos, Guecho! ¡A la Bermeo! Juvenien bigarren txandako denborak honakoak izan dira. Portugalete B, 17 minutu, 21 segundu eta 35 zeuneneko, 17 minutos 21 segundos 35 centésimas. Siervenak, 17 minutu, 4 segundu eta 34 zeuneneko, tiempo de Siervena, 17 minutos 4 segundos 34 centésimas. Portugaleteak, 16 minutu, 18 segundu eta 54 zeuneneko, 16 minutos 18 segundos y 54 centésimas. Kaikuak, 16 minutu, 11 segundu eta 91 zeuneneko, 16, 11, 91. Eta Deustuak, 16 minutu, 22 segundu eta 25 zeuneneko, 16 minutos, 32 segundos y 25 centésimas para Deustua. Seniorren lehen txanda honetako lehenengo zigabako denborak: Bermeo Zek 3 minutu eta 55 segundu, 3.55, Izuntza Zek 4 minutu eta segunduak, 4.01, Getxo Bek 4 minutu eta 6 segundu, 4.06, Arkote Zek 3 minutu eta 58 segundu, 3.58, eta Siervena Zek 4 minutu eta segundu bat, 4.01.
bigarren ziago honetako denborak, Bermeo Zek, 7 minutu eta 42 segundu, 7 minutos 42 segundos, Izuntza Zek, 7 minutu eta 44 segundu, 7.54, Getxo Bek, 8 minutu eta segundu bat, 8.01, Arkote Zek, 7 minutu eta 47 segundu, 7 minutos 47 segundos para Arkote Zek, eta Zierbena Zek, 7 minutu eta 48 segundu, 7 minutos 58 segundos. Hirugarren ziagako denborak, Bermeo Zek, 12.05, 12.05 para Bermeo Zek, Izuntza Zek, 12.17, 12.17, Getxo Bek, 12.56, 12.56, Arkote Zek, 12.03, 12.03, eta Zierbena Zek, 12 minutu eta 22 segundu, 12.22. Ondarru B, calle 2, Bermeo B, calle 3,
Guecho A, calle 4 y Mundaka C, calle 5 a salida. Calle 4 y 5 pro, arresto, stop, tripulaciones. Hogei segundu. Step palkutik menentuju batu Leku adalah menentukan Seniorren lehen tandako denborak, Bermeo Zek, 15 minutu, 50 segundu eta 43 15 minutos, 50 segundos, 43 centésimas. Izuntza Zek, 16 minutu, segundu bat eta 89 16:01:99. Getxo Bek, 17 minutu, 5 segundu eta 17:05:12. Arkote Zek, 15 minutu, 56 segundu eta 15:46:57. Eta Zierbena Zek, 16 minutu, 21 segundu eta 16 minutos, 21 segundos, 56 centésimas para Zierbena Zek. Tidak kena sepatu Untuk atas saya berlabutan Bidik-bidik dalam tangkunikusan Kesehatan dalam meneguhan Syarat pada kita berikan Tuhan Umur anak kena keparela Suko dukale antropatu Ako ayuka suko di kurala Secara vida Temporal de la Ona lehen ziagako denborak, deustu be 4 minutu justu. Deustu be ate un tipo de 4:00. Ondarru be 3 minutu eta 56 segundu. 3:56 para Ondarru be. Bermeo be 3 minutu eta 53 segundu. 3:43 para Bermeo be. Getxoak eta Mundakazek biek 4 minutu eta 13 segundu. Tanto para Getxoak como Mundakazek 4 minutos 13 segundos para las dos.
Voyage, voyage, éternellement. De nuages au marécage, de vents descendant puis d'équateur. Voyage, voyage, volons et au nord, au-dessus des capitales, aux îles fatales. Regarde l'océan. Bigarren honetako denbora, Deustu Bek 7 minutu eta 56 segundu, 7.46 para Deustu B. Ondarru Bek 7 minutu eta 53 segundu, 7 minutos 43 segundos. Bermeo Bek 7 minutu eta 24 segundu, 7.24. Getxoak 8 minutu eta 14 segundu, 8.14. Eta Mundakazek 8 minutu eta 16 segundu, 8 minutos 16 segundos para Mundakazek. Hirugarren ziabako denborak, Deustu Bek 11 minutu eta 55 segundu, 11 minutos 55 segundos. Ondarru Bek denbora berdina, 11 minutu eta 55 segundu, 11 minutos 55 segundos también. Bermeo Bek 11 minutu eta 26 segundu, 11.26. Getxoak 11 minutu eta 58 segundu, 12 minutos 48 segundos. Eta Mundakazek 11 minutu eta 54 segundu, 12 minutos 44 segundos.
Hurrengo txanda, Bermeoa lehen kaletik, Kaiku bigarrenetik, Izuntza B hirugarrenetik, Zierbena B laugarrenetik eta Deustua bosgarrenetik mesedez heldu estatxak. Stop tripulaciones. Hogei segundu. Aurreko tandako denborak honakoak izan dira. Deustu B, 15 minutu, 38 segundu eta 71%. Tiempo de Deustu B ha sido 15 minutos, 38 segundos, 71 centésimas. Ondarru B, 15 minutu, 40 segundu eta 19%. 15 minutos, 40 segundos, 19 centésimas. Bermeo B, 14 minutu, 49 segundu eta 79%. 14, 59, 79 para Bermeo B. Getxoak, 16 minutu, 45 segundu eta 89%, 16, 45, 99 para Getxoa, eta Mundakazek 16 minutu, 41 segundu eta 48%, 16, 41, 48 para Mundakazek. Tanda honetako lehen zibako denborak, Bermeoak 3 minutu eta 44 segundu. 3 minutos 44 segundos. Kaiku 3 minutu eta 46 segundu. 3 minutos 46 segundos. Izuntza B 3 minutu eta 56 segundu. 3 minutos 56 segundos. Zierbena B 3 minutu eta 39 segundu. 3 minutos 39 segundos eta Deustuak 3 minutu eta 57 segundu, 3 minutos 57 segundos.
bigarren ziagonetako denborak, Bermeoak 7 minutu eta 17 segundu, 7 minutos 17 segundos. Kaikuk 7 minutu eta 20 segundu, 7 minutos 20 segundos. Izuntzabek 7 minutu eta 43 segundu, 7 minutos 43 segundos. Zierbenabek 7 minutu eta 16 segundu, 7 minutos 16 segundos, eta Deustuak 7 minutu eta 48 segundu, 7 minutos 48 segundos para Deustuak. Hirugarren zibako denborak, sekulako burruka dago aurrean, Bermeoak 11 minutu eta 17 segundu, 11 minutos 17 segundos para Bermeoa. Kaikuk 11 minutu eta 18 segundu, 11 minutos 18 segundos para Kaikuk. Izuntzabek 12 minutu eta segundu bat, 12.01. Zierbenabek 11 minutu eta 17 segundu, Bermeo bezala, 11.17 también para Zierbenabek. Eta Deustuk 11 minutu eta 10 segundu, 12 minutos 10 segundos. Tandako denborak honakoak izan dira. Bermeoak 14 minutu, 43 segundu eta 54 ehuneneko. 14 minutos, 43 segundos, 54 centésimas para Bermeoa. Kaiku 14 minutu, 38 segundu eta 82 ehuneneko. 14, 38, 82. Izuntzabek 15 minutu, 46 segundu eta 6 ehuneneko. 15, 46, 06 para Izuntzabek. Zierbenabek 14 minutu, 52 segundu eta 85 ehuneneko. 14, 52, 95. Eta Deustuak 15 minutu, 58 segundu eta 5 ehuneneko. 15, 58, 05.